Assalamualaikum. Nyuna karidon na pak sa kelas sa bulan tak nutrisi nasi padang sakale. Bentaknya cep estel sa senduk lepka. Hari ya buru main selera pongkau. Ati ya somoro di tak tahu mana rasa nasi padang akan memang lolo. Mak tu kan ngemis ya tak minta kau beli nasi padang. Nela. Alhamdulillah. Matur sakalang matur paparinga. Mo ke kentena sa rajaan. Turi paringa na salamat tunya akhirat. Katare maamali bodona. Bani pacoba kiyo dari musibah. Amin. Ini enggak. Lek. Sosok belum ibu. Apa ibu buat nak boleh laku? Nak buat nak sepenari dan nak. Opak koringatan. Pak. Lamun marah dia wi. Satcena tian oro ajurung pula nangiding beri oleh kafe. Iya bilang kok toron tak beli saparapat kilo leka. Arap pamun pada marah dia. Tedung bengkowe. Ya nyaman apa ya laku ajurung ce. Pektepekan mun soal oleh lakar. Dari ya si kocak racik kita nih nongku dari pangeran. Sih, amben ora jurung dia kini macam. Oh, ning vulkan aja pajang. Beh, ngenteng hingko benar to. Kena kene engko ya. Bah, bening gak kene kan om. Sampean kan tak tahu mana lako sara, napa boleh majang. Mungkin kau lah tanya. Tadi laku kempang ben sara jo. Padu berak. Tak berak badan berak pikiran. Apa boleh bila tak nekuk pese, lekat laku sara lakone. Iya mun kita tebel nampek. Bila lah kasep, lekat jurungi labas. Longku ke lu nom. Jo. Oleh ya ten. Ada toh nganyap lah cu. Kan soro wajibat liang osoat. Marambu ke lu. Allah toh kok kapura tuh bos oh. Miang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gila buat nalale. Engki pendonan. Perlu apa yo? Anyo napa paring sarida napa samuga oi paring anak kalancaran. Buru main buat nih. Mak ko si tagrang ngantos buat na. Sila tahu tadi orang yang mulai gila. Apa main apa keng nana kia utang? Engki sapurana pak. Oh lekun usaha. Karena caipon usaha tidak mengkhianati hasil. Sih, amoral. Puru nemu pengemis maka luar kata bijak. Ada. Sila tahu jurung tak oleh ibintai seridok na. Kotik menterobesial aku. Apa boleh nguda ben sokek marabek na. Iya angkok sila ngarajon kapiki ijo kaja lah ko. Teti kita usaha pun kita kalau kan nabek na taminta maraja dia. Kesak mulai.
Ama usah tak keraca camara juru abon na gelek ce. Iyalah tak latin sur oleh beda cerona. Sebenarnya orang tamin tahun tur dateng ku kita kerlecek tanian. Iya tapi cok ku sesar kasar cine ser. Tak abri tak masalah. Pokok sengkok ben mbak tak sampai nyinggung. Takut bodoh tolana budiare. Aja atola sur ngukun maenga. Pola na dalam agama tanang i atas lebih muljo ka tempong ibobo. Pole satira tak ning parcaja ke penampilan. So maloso kontrol ikan serana. Debodo na pabrik na orang benika angkui kabuton nasi kapepet. Malaikat ke bisnis ben kasap. Sabana cinai undende sabana katujo taraga bana indah bana untuk batamu pandang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi kak. Anyo na sedekah na seridek na. Menteri paringan na selamat tunya herat. Oh, tojo lek. Dari di mana? Dari to kantong kak. Mak jauh lek. Yang kiri dari saking teron hanya di kencil tabu kak. Petong hari tak nado sakale. Sapurana ya lek. Engkau tak bisa beri apa kau nak. Ya. Ternyata nasib bobok na pado ben sengkok lek. Bok na petongari tak ngakan. Sedangkan engkau petongari bibir separ taruh kok sakale. Ya kak. Apa? Pengemis elit ternyata kerandik rokok. Sela rokok na selarang. Siapa beri area benar lek? Tanduk ring ngaberi kak. Beli cibi. Iyo mata ka beli nasi buat na boy mun lape tongari tak ngakan. Mak perlu ka beli rokok. Engki mun kau lo cok rokok si pas kak. Tak akan petong hari kau le kelar. Tapi mun tak rokok sari benteng. Bibir marah si kolpat-kolpat nih. Cingkel kau le terus kak. Matur sakalangkung atas paparinga. Moga menteri lancar rezekina. Selamat sehat dunia akhirat. Bo, rokok na relek. Tinggal karo kompian kak, oleh tak betis pal. Tak akan sakale mana Yaman. Mak pindah karepas mulai gelo. Gara-gara buru main gak toh? Buru main bermana ra? Yang kok ngakan ame. Buru ngumpak itu mau berdering ngelok salam. Mas bila ada yang buru main sisa benar ya bungkur. Ada jalegen gak? Elu ramal. Malah coba de buru main sebenarnya ra. Jira pasti lain orang. Kan mbak nasi selang abos. Selang abis dim atau? Cangku ya tak tahu bah. Kesana pakul. Bila lah juru pese, puji nangal kal katas lange. Coba, kenapa teman ini beri? Dua apa mata paling misi mulai tak biasa. Ya repot toh. Engkau orang awam. Sepaling malarat abi aki antara napar kare lajek ben rasa neser. Iya kema, abak iparenta aki kang kui nolong reng fakir. Tapi selain jadi abak kutu nekesaki kau tamana tanang aculu katempang nado. Tuti repot. Berdering tang minta sakedakan abak terong aja udah kang kui tak beri. Tapi kabuatir beneser. Mun pas orang jadi tepak koreng senyata fakir.
Saya lebih susah katimbang kok ben mbok narin-narin nah. Aduh mal, cuman sate aja lah cupang kempang percaya goreng. Melas bisa kak keboy kang kuyo lekani seran. Bila laul le apa saya katerwe, elang. Mun urusan sadekah ka orang fakir. Banyak kampung tibi, tak usah sari kacau nah. Udah masuk. Nyari buru main kok we. Beri begio kok. Laki bini. Laki we. Dong udah orang ah. Mau tak salah, angku asalnya PT Moran dah purusur. Lu lah. Benar apa ibu kia mau kita kereta bengaki. Iya bodoh saya kasih sedekah asa kau nek we neser mari kiri on Cipatli. Benar kan lah tahu di Cipatli sekaret ketu betong molo. Itu nalang kok nyari agak lu, nek bola ketemu. Iya sur. Mak ku sego ya man suruh ngucak singkok karet ke. Pada ben saya buat tibi nak ku selendo ka orang. Iya bener jadi ya maksud kami anci paling Mansur neser pola nabok nak kosiaki kir kanak-kanak saya ngemis kedok loh. Benih ku syaki kiran we. Kun acaca kenyataan kok. Monitor aki teti melasa terus. Engkau tak ku simang lo cek singa orang ngandik kekurangan fisik. Masalah nak raki ngodo. Cek singa ageng saya pikiran nah saya jelas apa yang teran kata pun singkok bon nah. Kan aku nyari usaha. Iya kan tak kapi orang ngandik kemampuan saya pada ci. Maski umur reko cak ngudeen, mula tu tiga biasaan na. Ota pacet betes kemampuan na, dia bermaaf. Ari ya orang maksa. Marabot nang mesya terakhir ke pasaran dong. Nadeng lah semua ya. Enjok ci, hati nang kok pengu ajurung. Ya parona saya beri ci. Mak banyak ada. We. Tahu, cukup jadi jangan pengen larang ya nak cerakan. Sing acara dia terus sebenarnya. Kan nyaman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyo na sedekah na sarida na terus ikhlas sapa. Mau ke pada kana pecel terus selamat tunya akhirat. Saya nggak ria buru main saya maksud Jamal yo. Kol berempat satia. Buru kol 6 lah ceklok. Pasaran masuk palakau kantoran kose. Ada, permisi. Mendo mana raja. King makolor pesi dulu rupiah lekak cek sarana. Ada apa jong? Punten pak, romana lebur. Ada apa buat na buru? Ada kentang eding kok. Punten pak, tak cacan apa. Benar ngongoan kan pulang tak beri. Nah kau marah. Mentai lo kaki maling kau rindinan kau benar. Kicok sampean surat kilo makolor pesi jauh can 2.000 pak. Kau le nikah jauh. Kalau ngkuasa taksi ben biaya makan. Biasa apa nyok minta denda kau nah? Ki sobung karpe kalau tibe. Yalah mencara jeria. Resiko na tanggung tibi benar. Arapa menandik biaya pa polong boy. Cok parlo kamu rel kaangku ta minta kasanaki. Ben na kau tu paham cek sadar karya tak kening paksa aki. Bening kok tak neser. Keng sengkok benih orang alam. Si adik beri ada sar karena teroy kocak alen do. Buru satian mau pengemis ngongkoan paling nabek na jare pola nata beri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa rengoneng dek satejo masyarakat to ceneng. Deki sore pokol telok esok ka kompagena ka angkuy. Akur seeko puren sebede elau jalan utama. Karena deki lastare maghrib bakal ebede kieu acara istighosah. Jadi tak langkong esokona satujo dek masyarakat to ceneng sopajo kompak keangkui hadir. Sakadinto pangumuman dari Paten Gaula, orang lebihnya nyona maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mal, Jamal. Tak kirain tar joto. Bana kan lah tahu tibe. Saben beda si persia kuburan. Di mana tahu beda Jamal lentar. Sela ka masjid tak tahu doteng. Jo orang ngaca rokong. Lu antos lu dor. Orang ngamik tedong. Mal. Ayo Mal. Cengkalan bana to. Tak kirain tar jo. Marah mangkat lah jo. Mau temu disa. Cak nak beri buat nak kau sita kerna abang kan akan asyik kemis rasul. Mata suruh nolongnya saya bersih makam satya. Mek pula banyak orang siap beri pesek. Sudah ambur aja. Cuci dan jangan pole masalah jeria. Jo, mek pula bisa di tangan kanan nabok. Nah, apa sur? Sila iya kok. Kan kok ngocak suruh juga bang parcajo. Jadi usah ki. Kalian pindah salin lah ke sesa. Orang acorongkun marah dia. Tak ada yang torot jo. Maren tare. Cong. Ternyata buat aku nyamar. Lah 19 terus lihat sih. Iyalah. Ampun pak, engki kau salah, sapuran engki. Mak kempang gue nasa pura cong. Ere kenjir yang mamari masalah. Juru mak katon buru main silaku kabung koto. Iya tepat dor. Jadi karo mak ya kelot. Tai beri jo songkok. Engki pak, tori pa beli kapi oleh napese. Pokok kau lu coba berumah. Berilah junom. Mata-mata to mana beres sampai kampung kanjo. Allah tina neser to. Cuk se kasare. Pokok ndak ambula cokop. Cong. Bek nari parengi badan sehat. Nyabe si lorgo. Mata si padeng kanggo ngabas. Nyari laku sih lebih tepat. Ben si tak maturun terjit bek nek kocak manusia. Coba bek namelak sakone. Ki banyak orang sitona secara fisik. Jok saya ngana pun dek taminta marah bek. Lebih lajak. Tapi njok. Justru orang segila lebih tahu nyari laku si terhormat. Engki pak, mulai samangkin kau lambu. Ya tinalah kasak le mole. Tengkap pun banyak orang si tahu ana dina. Deki karoyo. Boh, berema sur. Tak ya curi. Allah sih neser kanak gelu. Pak, kau lo nitipu beng nikah, sabeki masjid kanjo. Allah tina kala. Tak arap aja. Saking kagak isi di budi. Ban ajen ciban tak laku apa boleh cara dia. Punten pak, tak apa. Soal kebutuhan kau lebih dekia. Iyalah mun niat kemara jiri ya kok. Nah.
area sambil mencengkok, deki bagi ke masjid. San misan ni pabeli lek. Kemma marah pau na sengkok gila abre. Kasang mo kagupuran bun ko, asi bersih.